mivhigo ya mafhungo a khothe na Felicia Mudau. Ndi khou livhuwa a tshi kha ḓivha madekwana a vhuḓi kha Belrani News wo tevhela News Weekly Court Reports na mpho Felicia Mudau. Sangamisi vhatevheli ri vha ri tshi khou ḓisela mafhungo oṱhe o tou ṱhodza mafhungo fhano tshiṱirikini tsha Vhembe hune ri vha ri tshi khou lavhelesa Musina Makhado, Collins Chavhane khathihi na Thulamela. Kha ri thome ngo lavhelesa mulandu wa Ramishasho Livhone Maṱatshi a ḓivhiwa nga dzina ḽa SABC Livhu o ḓivhonadza phanḓa ha khothe khulwane ya Ṱhohoyanḓou ine khou dzula Waterval vhegini yo fhiraho. Muhumbulelwa ndi ane o kha ḓivha o lindela u ṋetshedzwa tshigwevho tshawe nga murahu musi o vhonwa mulandu kana u tenda mulandu kha milandu mivhili ya vhufhura. Kha iyo milandu hu khou katula mulandu wa zwiporo miovholovha khathihi na mulandu wa u ita mbilo ya masheleni a mbulungano a ndindakhombo kha iṅwe ya dzibannga khulwanesa fhano Afrika Tshipembe. Zwino ri tshi lavhelesa uyu mulandu, muhaṱuli vho ṱhogomela Nicholson Tshidada vho sumbedzisa uri vho wana luṅwalo u bva kha maḽoyara a Mudau Netshipisa Attorneys vhane vha vha maḽoyara a vho tholiwa nga muhumbulelwa. Vha khou sumbedzisa zwori muhumbulelwa Vho Livhone Maṱatshi o vha pandela u bva zwino a vha tsha vha maḽoyara avho. Zwino zwo ralo zwi khou tou sumbedzisa zwori muhumbulelwa u khou ḓo dovha hafhu u thola Negota Attorneys sa vhone maḽoyara ane a ḓo vha tshi khou mushumela. Zwino zwo ralo Advocate Negota khathihi na vho Advocate Lungwane vho vha tshi khou shuma fhasi ha maḽoyara a Mudau Netshipisa Attorneys. Zwi fana na musi muhumbulelwa Vho Livhone Maṱatshi vha sina vhaimeleli. Zwino zwo ralo muhumbulelwa o mu ḓo humbela tshifhinga vho khothe uri a kone u amba na vhaimeleli vhawe. Zwino nga murahu musi muhumbulelwa o no ṋewa etsho tshikhala tsha vha khou ṱoḓa tshone, murena vho dovha hafhu u sumbedzisa zwori vho vha meeting kana vho vha muṱanganoni na maḽoyara a muhumbulelwa hune vha khou sumbedzisa zwori vha ḓo balelwa u isa phanḓa no imelela muhumbulelwa vhunga muhumbulelwa a khou sumbedzisa zwori ha tshena masheleni. Izwo zwo ralo murena vho dovha hafhu vha imisa muhumbulelwa phanḓa ha khothe uri ene muṋe to ḓi ambela uri nga ngoho a tshena masheleni na u bva hafhunoni muhumbulelwa o mbo ḓi tenda na zwenezwo. Zwo ralo ndi afho murena vha tshi ṋea muhumbulelwa tshikhala kha application ine o vha a khou ṱoḓa u ita yone, hune kha application heneyo muhumbulelwa Livhone Maṱatshi o vha a tshi khou humbela murena uri vha mu bvise nga warning nga ndavha ya uri u khou sumbedzisa zwori ndi maḓuvha a 15 musi o valeliwa nahone u khou balelwa u swikela tshumelo ya u alafhiwa vhunga o sumbedzisa zwori u na thaidzo ya ḽiṱo. Zwino zwo ralo o sumbedzisa zwori hu na mushonga une u khou ṱoḓa zwinzhi kha ri pfhe musi muhumbulelwa a tshi ṱalutshedza. Ndo vha ndi tshi khou humbela uri vha ṋetshedze heiḽa warning murahu nga nṱhani ha uri zwe zwa ḓo itea kha tshifhinga tsho fhelaho nga vhathu vha vha tshi khou nyimelelwa mulayo na nṋe zwo swika he zwa nkhakhisa nda tea u dzhia heyi tsheo ya uri vha vhe vho ima nga nṱhani ha uri ndo guma ndi tshi khou vhonela phanḓa heyi khothe sa muthu ane u khou playa dzi delay tactics kana muthu ane ha khou ṱoḓa u gwevhiwa. The worst part ndi ya uri kha mulandu une ra khou amba nga hawo ndi mulandu une ndo no u tenda. Musi ndi tshi tenda hoyu mulandu ndo vha ndi na hope ya uri process ya mulayo a i nga khakhisiwi na vhaimeleli vhanga musi vha tshi khou ḓa nga vhavhili. Ndo vha ndi tshi khou hope uri na ḓuvha na ḽithihi thi nga ḓo pfha muṅwe muimeleli a tshi ri u khou hoṱola wa vhuvhili u ḓo take over. Ndo vha ndi tshi khou tou uri please nga zwanḓa zwivhili tshiimo a si tshavhuḓi hangeni Maṱatshi. Ndo ri ndi tshi swika ndo vha ndi khou ṱoḓa medication une nda u shumisa wa maḓo vha sumbedzisa uri medication hoyo a ri nawo. Is either ni vhe ni na court order ine ya ḓo tendela riṋe uri ri ni ise elima ni yo vhonana na dokotela wawe. Ndi tshi khou amba zwa zwino heḽi ḽiṱo ḽanga ḽa left ndo no thoma u luza sight na 15 days ndi sa khou dzhia medication. Ri khunyeledza mulandu uyu ngo lavhelesa uri tsengo iyi ndi ine yo pfukiswa phanḓa u ya kha ḽa rathi Phando 2026. Afho ndi hune muhumbulelwa u ḓo vha a tshi khou ḓo vhudza khothe uri o fhedzisela o wana vhaṅwe vhaimeleli na kharali zwo bala o tsivhudza uri hu na maḽoyara a muvhuso ane a nga kona u mu imelela. Zwinzhi kha ri pfhe musi muhaṱuli vho ṱhogomela Nicholson Tshidada vha tshi ṱalutshedza. Otherwise, then it means your matter will have got to wait the reopening of the High Court, that is the 19th of January. But if you are amenable, I can accommodate your matter on the 6th of January. Because that is the week that I will be on standby and I can accommodate your matter on that date
to verify if you would have secured the services of another legal representative, alternatively whether you will be conducting your defense or you would seek assistance from the state to be allocated a legal representative from the Office of the Legal Aid. ri khunyeledza news weekly court reports ngo lavhelesa mulandu wa muwelelwa kha tsengo ya mulandu wa bulayo lawe a vha muimbi wa muzika wa gospel Funani Patient Mbedzi u khou lavhelelwa u gwevhiwa nga ḽa 10 ḽa ṅwedzi wa Nyendavhusiku uno ṅwaha. Mulandu uyo ndi une wa vha khothe khulwane ya Thohoyandou ine ya khou dzula fhaḽa Waterval. Vho Funani Patient Mbedzi vha miṅwaha ya 41 vho thuntshiwa vha lovha nga tshifhinga tsha mushumo wa kereke ya mafhelo a vhege a Paseka Mahoḽa fhaḽa Makonde Shaḓani. Zwa zwino ri tshi lavhelesa muhwelelwa mukala wawe vho Abafani Eric Mudelamo vha miṅwaha ya 55 beli yavho yo phumuliwa nga murahu musi vho tenda mulandu. Zwa zwino ri tshi khou amba vha tshiṱokisi nahone vha khou lavhelela u gwevhiwa nga ḽavhuraru lino nga ḽa 10 Nyendavhusiku 2025. Ri tshi lavhelesa mulandu uyu vha muṱa a vho ngo tenda u bva mulomo u sumbedzisa zwori vha ḓo bva mulomo nga ḓuvha ḽa tshigwevho. Ndi hone u guma News Weekly Court Reports kha ri dovhe hafhu ri ṱangane tshifhingani tshi ḓaho wa thiri lwa miṅwaha i fhiraho fusumbe dzina ḽithihi fhedzi ndi ḽone ḽi bvaho phanḓa khou endedza vhadzulapo vha ḽa Afrika Tshipembe. Mulaudzi Transport Service ndi khamphani yavho ine ya vha endedza u ya na u vhuya mishumoni nyendo dza kule na tsini hu tshi katela na u welekanya mikano ya mashango a tsini na Afrika Tshipembe. Ri vha endedza vha swika hune vha khou ya vho tsireledzea. Arali vha tshi ṱoḓa u bva nga tshigwada u dzhena na vhuṱambo vhufhio na vhufhio kha vha ri fhulufhele ngauri ri ḓo vha swikisa nga tshifhinga. Vha nga ri kwama kha nomboro dzi tevhelaho 083 227 0606. Mulaudzi Transport Service, no place is too far to reach. Zwino ri tshi khou amba vhanga vha sa ḓivhi uri masheleni a u tandulula thaidzo ine vha vha nayo vha ṱo a wana gai vha songo tsha ṱwa vha tshi renga nga ṱhoho lini. Veldran Brands i hanefha tsini na vhone ri ḓo vha thusa u bva kha 500 u swika kha 4000 randa. Riṋe ri khou ṱoḓa tshiḽipi tsha muholo, khophi ya basa, 3 months bank statement na proof of residence. U bvapo tshelede i khou ṋamba ya dzheniswa nga murahu ha zwiminetse nyana. Kha vha rumele WhatsApp zwino 072 019 5843. Veldran Brands ndi vha hadzimiswa masheleni vho ḓi ṅwaliselaho.